wayesethi nguJobeke Yes, mfuke kube kakaki. mfu ye amen uyivephi le ngoma le ayisho njalo manje yabona indlu yokuhlala ucabanga igaka le ngoma ithi Jesu uphakeme hayi ukakile manje Pamem. hayi uphameme kathi phameme lalela ngicela-ke ukuthi ugijime uye lapha ngabe uvuyo-ke uyolanza seswakho angathi nomthandazi akaboni ukuthi lishonile langa ngicela-ke ukuthi uphuthume sesi ngiyacela samplifu Bawandani wena. wena ngito kubhobotha mina ubona hamba ulanza seswakho Umhlethi umuntu. wena manje nangihlethi mina kwentiwani wena wentani Yamphapamise yashala mina. hawu nkosi yami leni manje wonke le nto ngitayifakela jevu mina nkosi yami le nto ngitayifakela poison le itawuhamba gogo simanga takhe impulungu funga gogo simanga angikaze takhe impulungu imfunge kabili buka ngitayifakela jevu le ngibambe triple one social work psychiatrist bese ngikhuluma ukuqina-ke manje ngiyakucela-ke nyalo ngicela ukuthi uhambe uyolanza mntwana kini Nginaphi mina bangayama kwakhe. nkosi yami nkosi yami yanako-ke ifa sathana Ababona somso. hey mani nawe uhambe uye ebusuku wena uvulela ngubani la ngakho yini wena la utawuthini wena kungathiwa ulahlekile sesi wakho utawulela ebusuku wathi ukuthi ulahlekile mfana kini Sethuleshekile haya. olahle siphuma khabani the big fish uyacompose mani ngiyabuya 2 minutes yebo buya hayi ye wena ye fuseka